Sanibonani ngiyabingelela uMnguni indoda engazalanga indoda wasephandle wasekhona isehlula amanye amadoda umathanda zigwili uma zodwa zechaza ngiyabingelela kakhulu bakwethu ngithi ake ngizochaza ngespecial sami ngishone phansi ngokusichaza ngoba abantu abaningi bayazwa ukuthi une special and bayabhalisa abantu basidinga special ukuthi basibone ukuthi sihamba kanjani nokuthi special sizoma kanjani. Namhlanje ngithandile ukuzoveza ukuthi yini esikhuluma ngayo. Makukhuluma ngo2.5, makukhuluma ngo5000, makukhuluma ngo10000 sikhuluma ngani? Umuntu mebhalisa akabhalise azi ukuthi u2.5 uhamba uqinephi, u5000 uhamba uqinephi, u10000 uhamba uqinephi. Ilokho nje namhlanje ngithi angingene ngichaze inyanga iqala ukuthi kwenzakalani. Uyashaya umhla ka1 December uzodecide ukuthi wenza kanjani. Enye into engizoyisho futhi ileyo ukuthi ispecial njengoba ngisibiza lama prize hayi ukuthi uma sekuzula ispecial lama prize lawa aba ilelo khuzani ileli nani cha lokho ngikwenza njalo ngonyaka ngoba esikhathini esiningi ngumuntu ohlala enza izinto so ngonyaka kuyaziwa ukuthi ngisuke ngine special la umuthi lo obizwa ngokuthi isehlula amanye amafutha kodwa awuhambi wodwa njengoba usespecialini uyageza la ucathi ngenhlanga zenhlanhla bese unikezwa lento izohamba yokwenzela imanga lento izohamba iyokuphilisa izokwazi ukuvulela iminyaka evalekile ngabe ufuna umsebenzi ngabe ufuna inhlanhla ngabe ufuna umenda ngabe ufuna sizogeza sifaka into yenhlanhla emzimbeni bese kuyakwazi manje ukuthi into zakho zibe njani zikhanye ziye phambili u2.5 uma uzongenelela ispecial sika 2.5 uyabhalisa bese uyasho cha ngizongenelela esika 2.5 ispecial bese siyabuya ke manje sesizongena la egameni lokuthi 5000 u5000 abantu abaningi bazothi yini u5000 inasi isigubhu lesi sigubhu njengokusibona sinje asihlali ngaphandle khona sihlala phansi emhlabathini sicitshwa khona ngoba esomndawo yokubona le ndwawo umndawo idlozi elifika nenhlupheko emzini yabantu noma kini noma phezulu kwempilo yakho ngoba idlozi elingena kambi uma lingene kabi ekhaya liyaqhubeka landise ububi uma lingene kahle ekhaya liyaqhubeka landise ini ubuhle so lobubuhle obufunayo wena ungabutholi kuyenze ukuthi buvalwe yini buvalwe umndawo ingakho masisaka isigubhu senhlanhla sisake sisenze sibe umndawo omile phakathi nendawo mawuhlupheka ozoqeda ukuhlupheka mawuthi uyasokola ozoqeda ukusokola mawusebenza ishona phansi izinto lo mndawo uzophakamisa so ngiyacela ukuthi ngesigubhu isine prize yaso bayazi abanye asebeka basithola kodwa njengamanje use specially 5000 uzokwazi ukuphila impilo yakho enhle uzokwazi ukuzama uye phambili uzokwazi kwezinto zenzeke ngalesigubhu lesigubhu lesi njengoba sesingaka uzosithola sesingaka ngeke usithole esikhulu ngoba usiyona inyanga sitholwa zinyanga isigubhu esikhulu omunye umuntu ngicabanga sabantu naphasa abantu kodwa lesi siqondene wena ukuthi ngabe unamabhizinisi usisi ngabe unamabhizinisi ubhuti ngabe unani unesigubhu sakho nawe ophahla kuso okhuluma naso ukuthi namhlanje ngifuna kwenze ukuthi kwenza kanjalo enhle imali ozoyenza ngalesi sigubhu enhle impilo ozazi ukuthi umzimba wakho uzoshintsha ngoba lesi sigubhu sizokwazi ukuthi wena siwenjani sikwembathe ukwazi ukuphila impilo oyifunayo siyashaya 8:10 siyavula enhlahleni ma unezitha nje seyihlahleni ma umuntu ohamba indaba zamakhasino ohamba indaba zemidlalo ethizeni uthi lesi sigubhu uzokwazi ukuwina ungezwa ngabantu bethi igubhu azikho igubhu ayisebenzi umdlalo lo isigubhu ile cover ibona ngaphandle into ephakathi umuthi into esigaranti esifaka la ngaphakathi lento ingahlala ngeshamasi ingahlala ngeshamanzi ingahlala ngeshona akunankingi ngoba ikhava lento endulo engekho ama container lawa kwakubekwa lezinto le umuthi
noma ngabe nguphi. So la owenhlanhla umthola kumele wazi uma uthola lesigubhu sami uthole into yangempela ngoba umuthi angihombi la echaza and ngiyawuphumela ngiyaphumisa ngapha South Africa ngilanda umuthi ngoba ngenzela umuntu oze kimi awubona umehluko. Anginandaba ukuthi uhambe wayakubani uhambe wayapi wabizwa malini ngoba sinayo inkinga ukuthi khona indawo ezibizayo khona indawo ezidurayo khona indawo enjani njalo. But mina ngizothi nasi isigubhu 5000 is special. Maspel special lesigubhu sine price yaso abantu ke abayaziyo. Okay, bese ngiyabuya ngizothi la 10000 leli bhokisi lizofika nomuntu ozothatha ispecial sika 10000 ngesizathu sokuthi lesi special sika 10000 ngisakhe ngento ejulile yasolwandle. Umubuka le video thatha ingqondo yakho uyihambise olwandle ukuthi amakhagasi olwandle eza kangaki ngaphandle ngo2 minutes hayi ngamasekende ngo2 minutes ubuke. So lento le ela iyona yenza ukuthi manje uma uhlezi imali ingene kuwe yande ibe ningi. Lento mawuyenza awuyenzi ngaphandle kwale mali. Le mali le imali esemhlabeni le nansi 200 100 50 rand 20 rand 10 rand kuzoba 5 rand. Lento iyisisekelo salenduku engizobe nginika abantu ngobani ngo10000. Uma ngibanika abantu ngo10000 lenduku uyazi umuntu ukuthi mefika ufike phethe le mali. Le mali iyona manje ezokwakha lo muthi wokuthi wena imali ize kuwe ngesikhathi ofuna ngaso. Imali ize kuwe ngosuku ofuna ngalo. Ngaso lesikhathi imali iyangena la ekhaya uyayikhipha awikhipha kodwa imali la ekhaya injani iyangena. Kunenduku onikezwa yona kodwa le nduku ihlala kuleli bhokisi. Angeke uyithole le nduku leli bhokisi ungenalo ngoba njengomuntu ongathi uyadlala. Yonke imizi ngisho abelungu ngisho bani inendawo la kuhlala khona i-safety. La wazi khona ukuthi la uhlala amaguga ala ekhaya. So ke nansi i-safety eqondene nawe ukuthi uzakhele wena igugu, uzakhele wena umnotho, uzakhele wena ubukhosi. 10000. Ngiyacela ke nazi izinamba abafuna ukubhalisa bebhalise. Ozongena especially sawaMnguni angeke azayisole. Ozongenela especially sakamnguni angeke kanjani ayisole. So ke nazi inamba ngaphansi bhalisani kusende isikhathi nenzele ukuthi ngomhla ka1 ngomhla ka2 ngomhla ka3 nizobe selingene ethubeni lokuthi ke nithole ukuphila kahle nithole inhlanhla. Bese siyabuye sizothi ngomhla ka10 11 12 sizobe silapha eThekwini. Bese ngomhla ka20 ngomhla ka21 so sesibuyele eGoli sesibuyela isibili eGoli ngoba sezothi bonke abantu baseGoli kungabikho abasala ngoba ibona ababhalisa ngamandla kakhulu. eKZN masibuye eGoli after 10 11 14 15 16 so sisebenzele abantu abaseKZN. So bhalisa ngoba yonke lento oyibonayo iyaodwa iyalandwa iyenziwa. Mawufika ufika ithole khona ungafiki uthi hayi ngifuna sika10 kodwa ibhokisi akunalo. Kungcono ukuthi ufike usunjani sulungisile. Siyabonga kakhulu. Ningakhohlwa ukusubscribe kule channel yami ngoba kuningi engiza nakho engidinga ukuthi abantu bonke bakwazi. Siyabonga.